Yesu ele telai nemin totok lainir. Eres rorbong, erpesi. Eres kombong, Kuloli seko. nukai rale batu naingel, borulonin dilngel, rale no wenatuk, puloli nga sete pimsi. Selngok were tunen nga otorore misien. Tetacher elaitweni mesien. Tetacher. Nik kumtutu nga natum pilai misien suri batu naingok. Etenurongose, Nulesi nga nik kuplak elep nga kuptorore natum. Nurong wose, borai tewi nik, lat nga kupsekai sel were tun nen nga putorore nemuin ngognir. elpesei rengangel, elpesei ni kulolisel tewi nimbe nemi chinim nga marmich nir? Komokrits tewi nemi chinim nga marmich nir? Etski, nurai suri Yesu Kristo, erpe nga ni emitspa ko nimben emaur luwikele. Yesu Kristo evinatu atua. Yesu Kristo emits, suri ni emaur luwikele, ni interterensen elep telai nemunir. Nemun ngognir armetu kon terterenser archikie. Nik tetacher kuposuri Yesu. Numreni lenglengene nga derterenser parchikie. Suri nik ete korongwose ko nik kurlenge. Nik kulolilesi pa Yesu Kristo, Echkiwor, erbesei. seko sanrengen batu naingok. Merinavich ko. Komokroi Merinavits ngok? Tetacher, nomogroi. Merinavits sete arsits. Nik komokuroi Merinavich? Etski, poromboroi ko liwek pirerer. Suri nik ete korongwose ko nik kurlenge. Weretunen ko weretun. Pro ete wor nuloli, inu ete nurong wose ko nukrasi luweni inu. Nik kurong wose weretunen suri nik kuroipa Merinavits. Nalol terter omus mus Yesu erpe nalol terter omus mus Merinavits. Yesu erespelak. Evi chinim nga mutorore nik renge nemun nir. Nurong wose, nulolilesi pa Yesu Kristo, nik kumreni nga kuprong wose Yesu Kristo terterensen, Oo, erbesi. kuplay Yesu lilingen ngok piwi numal ne mauren som. Bololi pirbesei. Atua orong wose nolom. Ete emreni pumurarong nale nga mares som. Kurong wos kupuray nale piripel. Yesu, inu numreni nga kublig mori inu. Eres war tewim, suri kumit suri nololien suk. Nungoni nik nga kupini re mauren suk. Kupiwi numal suk, eres war tewi nik, suri kutlasi nololien suk, ko kulay tewi inu, mauren nga puto tuwingok vini.
Chinim norongosian san. Chinim norongosian san elik Palestan daron nga Yesu milik ye. Ni nebutsen elep lenglengen. Orselsan kele elep. Choron kele elepe ase chinim sopor. Ko setete eir. Chinim norongosian nen evi melakel kombong. Ko evi chinim nga mures. Ko nanu kombo san ornge esi celep suri ni orong wose nga nambong san piamich. Ni emre ni purong wose nga ni pian le meldin. Emre ni nga pilai mauren nga muto tuwingok wini. Ko erlenge erbese nga pilai maurenok. Nambong san Yesu evini lat nga milike. Chinim norong wosian nen ouluwan si Yesu oray numal. Ni kubi chinim nebesbesian wole tunen. Numreni mauren nga puto tuwingok wini. Balay pilbese. Bololise kombalay mauren ngok. Yesu oray lweni tewi ni kurongos nalese atua. Melagel welnen ora tetacher no suri nalese atua. Ni ewi melakel nga mures ko sete te eir. Ni ete te elai mauren nga muto tuwingok wini ko ni emtutu. Yesu orai lueni tewini. Ni kubretun nga kumreni mauren nga puto tuwingok wini. Kublai chorom nir tewi chinim beres nir. Ko kupini kupichuri inu. Daron nga melakel nen murnge nalese Yesu ngok ko ornge esi celep. Suri ni choron ni relep. Emre ni temichpal nebutsen ko choron nir. Ete emre ni pilai tuweni nir ko piwichuri Yesu. Marwel nen ornge esi celep. Ni kurormi nga Yesu ololi eterter tewi morok. Etski, Yesu setete ololi eterter. Yesu emreni nga piwiswiseni melakel ngok, nga ni emreni choron nir ase atua. Poro weretunen emreni mauren nga puto tuwingok wini, ko pimreni atua tewi nolon totoklai, ko piwel renge selse atua. Delung elep arirpe chinim norongosien ngok. Armereni mauren nga muto tuwingok wini. Armereni parande melrin daron nga parmich. Chinim ngok nir arlik re mauren nga mares. Armaching elep nga parlay nebut ko choronir. Ko nanu kombosan armalie atua. Sete arbichuri sel sen. Poro rap mereni nebut ko choro kernir elep ko rap malie nga rapi churi atua ngok sete eres. Sete rap sorsan tewi chinim norongosien ngok. Rap lai mauren seker tewi Yesu. Rapi churi Yesu weretunen. Rap rich tewi Yesu tewi nale nga maresnir. Numal Yesu orai eres tewi nik. Nik kulai mauren som tewi inu. Nik kumit suri inu. Ko kulai tuini inu re michen nga muto tuwingok wini. Numreni nik. Nik kubiwi chinim numal suk. Kupulwil tewi inu ko inu bewi churi nik weretunen. Pirbok. Yes, a baby soon. Yes, a baby soon. Down on Jesus' name. Yes, a baby soon. Yes, a baby soon. Yes, a baby soon.
Lazarus nuru chinimp nga choron milep. Chinimp ne vanu ngel nir nosurian ser elele e. Re nosurian ne mauren se chinimp nga daron nga pimich. Sobor arwara pian re namp nga ambrem. Sobor arwara pian re ngem botwen nga muon. Konoror mien se chinimp kombonir. Setete arweretun. Setete san olwi kelere michen nga pivini purai tevinir. Ko numal yeso atuanatun ouraipa osu nale nenir. Nga nir nga parmich pareni daron nga parmich. Yeso ospe suri chinimp eru revanu nga chutia. San ewi chinimp nga choron elep ko ololi nanen korti elep. Ko mernen osuri lueni choron nir. Setete osuri atua. Nurutuen nisen Lazarus ewi chinimp beres. Lazarus setete orongos pivel surim belan arkar elep. Ko nanu kombosan Lazarus emreni atua ko nolon eir tetacher. Sele Lazarus sopor arwosi ni van remetali se chinimp nga choron muto e. Nga mernen orongos pilai nanen sopon tevi Lazarus puroi. Chinimp nga choron muto e nen sete elai mechin tevi Lazarus suri belan nga markar. Kongguli sen arini ko alumlumi bolkar sen. Rembongsi chilwaren sev kosan piplari libu lerungok nuru. Ni kurormi erpese. Yeso ourai tevi ker nga lerungok ormich. Anglo se atua arlai Lazarus vanre vanu ne melrin. Lat nga Abraham ko chinimp se atua marlik e. Daron nga mimich. Daron nga chinimp nga choron milep emich. Choron totoklai archipon cher ko ni evel ase van renge vanu ne michen e. Ko evan renge lat nga misiche. Ko ornge esich elep surinamp. Latnen ni ornge esich elep lengleng. Ko oklu ase van re devchene ko elesi Lazarus ornge eres lenglengen tevi Abraham. Ko ni eting ko ekail wanchin nuru oura. Tata Abraham. Puru kuprormi inu. Kupkoni Lazarus pian purur ngoni busnebren pisan renge nui. Ko puloli puchum-chum renge nemek. Ko pimemrali. Suri inu nurunge esich nga esich lengleng re lomi namp ngel. Ko Abraham ourai lueni tevi oura. Natuk. Kuprormi renge daron nga nik kumaure. Nik kulesi nanu chile eres. Vinuk chim. Ko Lazarus ornge esich helep elesi nanu chile arsich vinichin. Ko renge lelingen ngel vachin ni elai lol molmol ornge eres. Ko nik kulik renge lat ne norongen nga misich, kurnge esich. Ko nanusan muto ngok liwene kem ko kami, ewi mesa nga milep. Ko ngok nir nga parwara parase vinuk chikami, sete aloli was parase vinuk chikami. Ko kami sete kamrong was kapase vinichi kemiel. Mer nga choron milep orong wose nga ni otor chamblepa osu.
aurai tewi Abram. Tata Abram, nungoni tewi nik. Wuru, kupkoni Lazarus pulwi kele wandenge naimse tata suk. Suri inu tasik elim ko eresma rek nipian ko pususur metu nir. Ko puloli nir sete parini kele yel renge lat nga inu mornge musitse ngel elep. Ko Abram aurai lueni tewi aura etski. Tasim nir naulon se Moses ko naul se prophet nir artopa chir. Nir artoripa nale se atua osu nga murai tewi nir nga partelasi nololian ser. Mer nga choron milep aurai lueni tewi aura etski. Tata Abram. Poroma san pimaur luwi ko wor renge michen ko pianchir ko ngok ko ma nir nolor pulululwi ko renge nololian ser. Etski ni ete emaro nga pukoni Lazarus. Lelingen ngok nir nga marlinglingi nosurien ser tewi Yesu ko maro surinalesen daron nga parmiche parpi tewi Yesu wandenge meldini. Ko nir nga sete marivise Yesu parivi churisel ser daron nga parmiche nir parandenge lat ne michen womu. Ko partiri terai nambu nga milep se atua chile ko parandenge dis ne namp nga puto tuwi ngokwini. Tasik ko chochik nir. Nik etete kurongos daron nga kupamiche. Eres womu nen nga kupla Yesu lelingen ngok. Nga piwi numal ne mauren som. Mian ko kupawichuri Yesu weretunen re mauren som re nambung chile.
numal eru. Seleknir, kupmurarong nalengel. Eudetun, nga nalengel evini re naulon. Rengeyel ngatan numal nga milep eru. Nisesan ewi hatua, nolulian sanetskie. Ni eres nawon. Nisenulutuanen ewi setan. Setan ewi chinim nga misich. Ni ewi tata se nololian nga marsich nir. Setan ongasi chinim chile, ongasi atua, ni elai metutuen komichen. Vanusen ewi lat nenamp. Lat nga atua piawirali setane tewi chinim nga marsich nir. Chinim nga ne vanunen nir parunge pusich. Parting tewi norongen nga misich tetacher. Sel se setan ewi churivan latnen e. Selnen ewi sel nga misich. Chinim belep arwi churi selnen. Arwevna, arkirkiris, arich nale nga marsichnir, setete armereni atua. Poro parwi churi sel se setan tetacher, kondaron nga parmich nir parandenge vanu se setan. Atua ewi numal nga milep temichpal. Eterter asi setan. Atua emreni chinim chichli. Elai neiren, demat, komosien, tewi nolo chinim totoklai. Atua emreni chinim nir tewi murun konalol nga mares nir. Ni emreni chinim nir parmereni ni. Atua batun vanusen elep easi. Ewi lat nga mures. Chinim nga maran ye arunge eres tetacher. Latnen norongen nga musich ko numer nenanen echkie. Lolaren ko metutuen echkie. Nat nga mimalik echkie. Mesien ko michen echkie. Moron nga misich echkie. Nir nga marivel komborenge sel se atua paranye daron nga parmich. Chinim chile nga yel ngatan artipatun resel se setan. Ni ewi numal nga milep sendemich nir. Nir ariwi chinim sen. Yeso Kristo atua natun ni kombo esan elai tueni chinim nir renge nebre setan. Yeso ewi sel nga pianchi atua. Emich suri piwi sel ko sel ewi sel nga mires. Yeso et kai chinim nir nga parivel renge sel se atua. Nir parivel lingi sel se setan, parivel lingi sel ne nololian nga marsich. Nir parunge pisich suri murun ser nga marsich. Parangos nga Yeso emit suri nir. Ko nir parangose nga parlay lolaren se atua suri nololian ser. Nanungok nir atua ololir nir ariwi nouli nir. Atua elai tewi nir mauren nga mimer. Elai tewi nir derteren ko nale nga piete muru mauren ser. Chinim elep armereni nga parandenge batun vanu se atua. Daron nga parmiche. Ko etete arong wose selnen. Sel se atua kombong esan ewi churivan chi atua e. Sel kele san echgi. Chinim sopor arormi nga nir
arterter. Aror mi nir derteren ser ase Yesu. Ko arbitrary sel ser kombo. Chinim bongoknir aror mi nir sel sen esan evan chi atua renge vanusen. Nambongsan paralesinga sel ser ngok omrolcher. Sel ngok sete miachipari atua. Nir para parunge pisit spilep. Chinim chichle arloli nanu nga marsit snir. Ker sete orongos rapichuri sel se atua tevi nololian nga marsit re noloker. Ete orongos raplai murun ngok nirvan rembatun manuse atua. Ete orongos rapsil resel se atua poro Yesu sete elai tueni nololian seker. Ni emichuri pa ker osu nga ker rapokwok pires renge noloker. Nik kumreni nga kupan renge batun manuse atua. Kuporai tevi Yesu nga nik kumreni kupiel resel se atua. Kuprits tevi lelingen ngok. Nik tetacher kombong ornge nik. Poro kupngoni ni Yesu orongos pitlasi nolom lelingen ngok. Ni orongos nga pilai tueni nik renge nevre setan. Pilingi nik renge nevre atua. Mianko atua piwi numal nga milep re mauren som. Daron nga kupiel resel se atua. Ete orongos nga kupluwi kele van resel se setan. Nik kuplinglingi muru mauren som nir nga marbichuri sel nga marsits nir. Ko kupichuri Yesu kombo. Atua ololipa richrichen nen osu. Re naulon sen ora poro kupiel resel suk ko inu sete orongos mbelngilnginik. Darona kupmits nik kupande batun vanu se atua mawos. Kuplikie pitchpari tuwingok wini. Poro kupmereni kupiel resel se atua kongel ewi loten som. Nga kuporai tevi atua. O atua. Numreni nik kupiwi numal nga milep suk. Numreni mbewel lingisel se setan. Numreni mbelngilngisel nga marsit snir. Numreni mbewel resel som. Nurongwose nga Yesu erawepa nololian suk osu. Ouli tueni pa nololian suk osu. Ni derteren som elep lenglengen. Nungoni tewinik nga kuprawe inu ko kupwilwil se inu daron nga mewel resel som. Daron nga mbemitse numreni nga kuplai inu vandenge sisom. Nubrai eres tewinik. Renge nise Yesu Kristo pirpok. Onumal Yesu nulai mauren suk tewim suri muru mirnga marto yel ngata. Nulai mauren suk tewinik ngaku ploli masingen som mirnga marto yel.
ngel ewinale rongrongwi ne nesen wareng melakel esngawul. Yeso ewi atua natun ospesuri chilchilwaren ngel erpe nale rongrongwi surim batun vanu ne meldin. Tuwi cherpa chinim arterawi nga partutko. Nesen wareng melakel esngawul arkorti nga paran parteriwe chinim nga putotko. Ewi murun ne noror mientera nga tuwi cherpa nga mer nga putotko ni mawos piptewi nir nga marmereni partotko. Daron mawos nir artiriv terai nga pivini pitkai nir. Nir elim noror mienser otoe ko nir elim noror mienser echkie. Natpung wachin ko chinip nga putotko etawar ewini. Nir arsuli laitser ko armatur. Nir arormi nga nanu chitle eres nga parterawini ko echki. Nir elim kombo artorim botel oil ser ko nir elim sete artorim botel oil ser. Arlengleng elep. Nat mirang nir artaul nga chinimsan ekail oura. Kaplesi chinim nga putotko ewini. Kapiel ore. Ko nesen wareng nir armera ko artori laitser ko nir elim nga marlengleng laitser armits ko oil ser kele osusu. Arwoluvan parlay ko daron nga marivel chinim nga putotko ermali. Nir nga martori nanu chichle nir arivel tevi ni van le lat nga putotko e. Daron nga marpelari lat nen metali etpir ko aran loloime. Chinim chichle arir temichpal. Et epriv ko metali arkikiore. Mian ko nesen wareng nga elim nga marlengleng aremali. Lat nga parase etskie mune. Nir arututi metali ko arverus arwara numal. Kuptasi metali tevikem. Ko yeso ourailwenir tevinir nubrai tevi kami. Setenurongose kami. Ngok ewim bongsi chilchilweren nga yeso muspwe suri nesen wareng melakel esngawul. Selegnir. Daron sopon yeso pialuwi kele wini yel ngatan. Nik kutri nga kuplesi yesu. Ni pilai tevini pian le meldin e. Ni nga martiriv konir nga sete martiriv. Ni okonir van le lat nenamb. Atua ourai kuploli lelane nik. Suri kurleng daron nga yeso pivinie. Yeso ourai tevi ker. Liu nir nga marok verus numal. Sete nir chichle parandengem batun vanu se atua. Nir kombo nga mar osurinale se atua paran latnen. Inu sete te nuloli nanu nga misits nir. Sopor parwara metka suknir arivi kalesia. Sopor parwara inu nuvi chinim nga milep ko chinim arongos inu eres. Sopor parwara inu nuloli sulsulen elep. Ko yeso ourai tevinir. Nubrai tevi kami. Sete nurongos kami. Poro yeso sete pilai tueni nololien senik. Selso mechkie vande batun vanu se atua. Kupande lat ne nambi. Ko kami kapting ko kaporliu daron nga nanungok pirmali tevi kami. Kuplingi nosurien som ci Yesu.
Ni pilai tueni nololian som, ko pilingi nemuin nga mires renge nik nolom. Ni pilik tewi nik ko noror mien sen pumor tetacher. Nik pitkai nik resel se atua, ko nik kupa terawi ni daron nga Yeso pulwibini. Rekma kuloli nanu nga mares, ko poro nolom sete owokwok, nik weretunen sete ko suri nale se atua. Sete orongos kupkerkerasi atua. Atua elesi nolom. Delung elep nga martiri tewi nololian ser, tewi nir chichli, Yeso purai tewi nir. Nuburai tewi kami, sete nurongos kami. Erbese ni kuwi san nga kurongrongos nga kutrewi terai nga kublesi Yesu. Nalese